Bu Haji kakarek dongkap. Mohon Bu Haji ka lebat bae.
kurang lurus. Sastra tinuara panjang ngawur alon-alon keinginan tiwasaon asal jangan mati dinginan sinengging kang purwantara purwai kuwiwit dilain-lain kara kedaton daton punikang jantenaken jijik kalipur ora kalipur Lima apa ya? kejabi kraton pajajaran lapin petini kelong ada laksa badana saiji kraton pajajaran gambura klawangan cara gambura sepucuking gunung Ancala. ancala sepucuking gara kudu lima
Lipenda campur baur eka adidasa purwa Ini mama katone mati eka arane suwiji adilinui dasa 10 jangan purwaraning kawitan nyaturaken kawontenaning pejajan sinten kang nyakrawati ngebal dendanya bangka prabongan ing pejajaran yang kritas kabur dudu loro dudu teluk sewiji-wijine yaiku Prabu Siliwangi ganti bapak moing ngadepaken Samudra Raya loh jinawi murasandang kawan pangan sing ora disangka-sangka sayang amore Prabu Siliwangi linggih dateng si gading bilang kencang anggon-anggoning ratu menantu bunda gelang gom-gom sorkilat bau dodol menyangkap Yene man katone mane yen sayang wong mani katone sayang sini siloka kiri pawaka kiri gunung pawaka geni masa bagian ketingal sing ketebian kados gunung kobar suare lajeng gesek sabewara mendek kalian katon asa kalian katon asta konjen maring siti cilokane paksi krena paksiarane manung Rendra. renda kuntul adus manung Selamat. adus manung kuntul mega datang leleran depen-depen tanpa tutupan segara tanpa sigro masuk Debro. Jangan
Gampang men bu. Gampang men. Ya. Seunira tanana panjang sinanggi sabda uninga ya sabda ajak tentara lami-lamingan dikasangan taslina lenrap gegelar Prabu Siliwangi oge Raden Pamanarasa Ya punten. swantene lele greget penuh ing wibawa saksana ngandika ini mas sehat sehat iku dasar tas kabeh kenikmatan wong urip ning alam dunya Ya iya. bagian mobilnya bagus umay tingkat papat Duitnya akeh. duitnya akeh Rapinya papat. yen awake badane bi sehat percuma Utangnya akeh. percuma rabene ayu tapi bisulen lanangnya kasek kayak sun tapi yen anak nih badannya lara abe mau bajing jadi siji syukur nikmat ning Gusti Maha Suci kepindo nikmat rezeki gede cilike kudu ditampi kalayan syukur ingkang maha agung Ya sumuhun. ana dawa la in syakartum si tindak gogah yang nyiduhan ieu tadi kacarioskeun Raden Walang Sungsang teh pamit karamana kulantaran nimpi dina hiji wengi kadongkapan nyaeta ku hiji lalaki kasep ngalempereng koneng ngangge jubah bodas kasep sengitna kaya papadan ngangkeun yen eta anu dongkap ka Raden Walang Sungsang teh nyaeta Kanjeng Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cenah nyampurnakeun agama anu parantos dianut ku ramana Prabu Siliwangi ari Prabu Siliwangi teh pengalaman hirupna satu acana lebet ka agama Islam teh animisme dinamisme Hindu Buddha eta mah solidaritas dina agama saparantos nikah ka Subang Rarang nyata lebet Islam macakeun syahadat ngabogaan anak tilu ti Subang Rarang teh hiji nu cikal pembarep arana Raden Walang Sungsang anu kadua istri Raden Kian Santang anu katilu nu bungsu nyata Raden Sengarang atawa Kian Santang jadi ayeuna teh geus kaluar ti karaton ye Raden Walang Sungsang jeung sim aing sim abdi ditutur-tutur ayeuna kalakuan leumpeng dewek lan geus anjuk ka gunung naon teh nya kudu aya tangkul rambutan Gunung Parahu. aya tau naon enggak Gunung Parahu. Parasu Gunung nge Cangas. cannya udah kami Gunung Cangas. eta karambutan aduh eta kagugumalan eta tetangga aing
Karena salapan bulan balik di Jakarta naik bus umum ekonomi barang di pinggir nanti aja mah balanja rambutan coba keur hayang arek meuli rambutan teh boga duit karunya sedih cenah aing sedih teh boga duit makanya rambutan Aceh Kalau topnya. sampai ngelai eta tetanggai Sarmi ngaranna saja Sarwi meureun. Sarmi mah tukang merujak Eci gitu Eci tukang mirong barang balik ka imah teh ngendek sapoe teh lahiran terang lahiran menjuru eta begitu kelahiran anak ketelan huluna rambutan demi Allah cak itu eta budak huluna rambutan ari cok eta teh zaman kenjat kandeng nam sijan huluna rambutan kecil buuk tipu painu gunung kelir Gusti aling-aling ya aling gunung kelir Gusti aling-aling ya aling nawong nawayang ya wong wayang sukma dalang hanuk maring wayang sukma wayang hanuk maring dalang luntakune yaiku Raden Walang Sungsang ladang pawongan lamsijan ngidul terus ngalor tekaning siji gunung cilik kang arane Gunung Merapi wilayah Gunung Merapi ku aran segiane yaiku Raja Desa Ananu Jamis bareng bari besane Padalang Urabine lang wong Banjar Banjar wong Banjar itu bos kue kering ning marga sopan jadi kieu puntennya ya ayo ramai Radennya mundur maka mundur sedikit mundur pira masa mundur pina masa Maharaja Binaro Maharaja Binaro punten cukup lumur agung muka suhun jembar hampur anu ketenda sok sanajan saya jisim abdi pawongan tapi kawawakilan ketua putra Raden Walang Sungsang untuk menyambung lidah kepada beliau ngomongnya kang enak tuh amun Indonesia baik amun Sunda ya Sunda amun Jawa Cirebon ya Cirebon jai mah bebas penedan tapi saencana nyarios pamaksudan Raden Walang Sungsang urang hiburan heula hiburan apa lam cicing atuh ulah ngomong bekaing polisi polisi para mitra kaudang sadaya mangga diselingkuh hiji tarian dina judul
Bentang oleh Neng Dinda. Peraih juara beberapa kali di tingkat Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan buat Neng Dinda. Ibadah. Lagi mati. Ya ibadah ku duduk sholat, duduk wirid, jikir duduk. Kalau nafkahi rabi anak, iku arane lagi jihad. Tak kepura. Syukur bahagia pembayaran Gusti. Coba anak ison kang ganteng, kang pembarep, Raden Walang Sungsang dong, Agar walang sangit itu. coba maju nih ayunan sirama. Kula nun rama cekap. Harap senajan begitu. Bari lagi deket aing teh bau. Aing untuk mandi naon aing jahat sabun. Listrik rarang, sanjo rarang, aing untuk mandi prihatin. Mulai odol baik tahun kemarin aing lan hiji beak 2 tahun teh beak. Aing mah selingan lebu. Bubuk peringat para angkot buta para denawa pada jigra sedina-dinane megati wong dalan Mus eureun Ada lagi ngajak sendirian. Ya mawon. Sembilan mati rente wong kene dudu wong kene paiman yen bali iku ade melo pengantin anyar Jawa Cirebon. Pantas insawang
Geli-geli mama dewe. Itu melani raja kedua jejak. Geli-geli mama dewe prima. Menikah jin bumelan jarawayangan. Manusia orang kuasa. Sulingan manis sulingan. Sulingan sikap manis sulingan. Jaringan jalan Pak Iman, Bapak Iman. Itu pandai. Minang kesing kulawati Bapak Iman dewe. Minangkan makan ayo Anak. Iman sing paling enak isun si komponi darah. Bapak Iman si paling enak dari Bapak Ohim ngetik mendapat si paling sayang. Pak Iman Bapak lagi ketemu. Selagi Bapak Ohim akan pulang turisi paling enak. Si paling sayang. Bapak Ohim sing paling enak paling sayang sing rapi. Lan sing sayang. Masih putih, bunga melati, berbalikan orang berian, barangi, bagus, sedang kunci apa? Laren. Segajamlah masa Kunci sedang barang. Ya Allah, malah senang banyak kan duit ya. Minum, aduh ya Allah kita ngomong. Segajamlang masakane. Segajamlang masakan khas wong Cirebon. Regam murah, iwak-iwak, anak tumpah. Sambal goreng, tengengan di bawah imam sing paling enak. Hingga pilih si jatuh, seneng biasane pada Bali, begadang ibu etika paling enak. Hingga pilih si daging.
Akeh wani mah ira wong irem tapi sombong ngomongnya nudupi lagi jangan menghadapan musuhnya kudu ragul masa menghadapan musuh ada punten siapa menjadi begal ya berat punten pak berdengar begal kenyahuan punten pak berdengar nyopet kenyahuan apa sirawani maringsun orang wani dini apa kon nanang bener sampat kan sudah beli jambut serambut ayo
Sampurasun ulah lewat mah. Punten bayu kurang ngaliwat ngomongnya kayak wong Sunda kuring mari dianggap di Karangmalang Sunda, disusupkan Lebak Sunda, di Sigong Sunda, tapi lamun dianggap di panganan aing Jawa karena wong bulit cik bulit. Kalau hidup harus memakai skenario. Kalau hidup kita tidak pakai otak, itu bahaya. Manusia bener ya, bener rezeki mah di Gusti Nu Maha Suci. Tapi lamun di jalanan syariat, hakikat, hiji syariat, dua hakikat, tarekat cuma ripat. Ngomongnya kayak jerok. Kucing siapa? Bapak, itu jamat Pak, balakut Pak. Disebut balakutak. Reksa deta, digagandung bapak teman. Kurang sigong teh Pak. Anak nama uga eta teh. Ini sadeta. Kami Oh sadarana. Carsim. Kalau di pawayangan ualan carsim di negara. Jauh. Ayo tukang ojek satu. Hari bapak nanyanya carsim siya. Bapaknya kami masih jauh. Oh, kerja lepek manuk jauh. Tukang manuk. Nyanikin tengah sepung. Mere bisi caah tos hujan yuk. Ingat itu pengalaman ngasuk di si jauh. Nah, kumaha kitu Kang. Aduh. Aing belah kidul atau belah kaler. Ari mana nak kriwil di kriwil aing mabati pilak saja. Pindah tempat aing di situ si jauh janji. Tengah jam teu menang-menang lagi. Geus usupna teu keurang teu menang-menang deui. Si hore mah kita mah aya jampe na masuk. Kritik kerotok gelebok reng hoy. Kritik kerotok gelebok reng hoy. Cuma diom. Hari mangalam sijan sinon, aing mah. Kumaha kitu Kang? Iya, jampe na teh. Non Kumaha Kang jampena teh? aing jampe masuk Allah malah kasumpo. Yang manuk lauk na paruasa. Kita masau malgodi. Sinendi kang arep wong neng kayak arem geus kajian. Kang buri kasep temen iki. Sabarane kang arep ki. Aing mun dipercaya mah areun mah panjang ngan dipondokkeun bae mah. Kang Panjang. Nu Panjang Muhammad Damsijan bin Sanremi Tarsida kotak-kotak wow Hubungan sama. disingkat Damsijan. Kang ning buri sapalane Sun walang sungsang tujuan ya rep manjing pertapan Gunung Merapi. Beliau nih lamun ka ijen isun lamun aing maksa ya bakarem padari ci modal teu mah ibu cek ai begitu bae ayeuna bae aing maksa lamun sira lewatku kalung dunungan ira ayo gawean meneh cina kudu bayar kalung jadi paiji masing rama siji jimat iku kujang pajajaran bari kalung udah dibikin den terus udah guys komat ya ngomong apa lagi ngomong lagi ambek kan. udah sieun ku buta
Aku nama mengalaman ijek borok na. Borok kan juga jempol. Berarti sira maksa ilmu. Iki teganing alas Gunung Merapi. Serandok pelayan para buta-buta seksanangan dikaya para buta angkot buta. Wah. Kira si aja ngomong Arman yang masih cilik cung. Pengen gabung bareng buta-buta senior. Waduh. Senior lagi. Ayah. Wis ngagoki bor. Wala adik kula. Cacut taliwanda. Ana wong kang lewat ning wilayah Gunung Merapi paten. Jaluk harta bendae, jaluk duite. Lamun beli mai duit harta wis bak arane kok sesorok kojor. Bener beli deh. Orang ngomong sampai sesek napa sih boleh disangkak. Mau nama ngojek. Saya mau jadi senopati. Ya mending ngojek. Ngojek nembe ke ngojek sedina kang numpakku bekas pacar. Jadi beri bayar. Loro mertua diberi bayar maning. Balik ning omah Senen ning Rabison. Wala. Tadi si pengen jadi dalang. Aning iku sempak. Dalam sangkakin. Iki madiin uga Wijaya Kesuma. Jawa Barat Indonesia awur-awuran. Hari hulu letik awak gede sengkak. Ngomong apa ya? Buduk-buduk naon. Ayah jaga masing-masing rabu. Ayah kira ngomongnya ukap. Ku, cangkem misalnya ya wis jagong. Jagong na atuh dan. Bisa bu. Naonnya kekarang sembung. Bapak ternyata jaman jaman ngasep ngan hotong dari pring kasep. Kasirnya anak pembarok isun kasep. Bapak pengen disunat, pengen disunat. Adi disunat ku ngomong duit. Ih bapak edan. Ayo disunat kan ikut duit, ku pasok kopok. Ayo ini ngumpul aja kono duraka kiraku. Wes ajar kapalang doreka. Alah. Bocahku angel. Duit batur lang kang camplong. Beli petaka itu kang Arab kayak entong. Nah entong nih, lagi entong nih manusia apa yang aku ketemik ini ya? Anak tugas apa? Tugasnya seperti biasa, anak kang lewat pegang.
Siap. Iki para angkot buta lagi pada ngobrol ning atas rampan. Ning sore gunung berapi. Kaligane kang lewat menusai Raden Walang Sungsang. Ketutur ka ning pawongane Lamsija. Jamat tajuri. Wiku pertapan Jarwis Brahma. Wiku ya pertapan Jarwis Brahma ya Brahma Ekalawang Lontalakun Raden Walang Sungsang medaling kang kerajaan Pajajaran sampai dugi ing Gunung Merapi ia nikah kalayani endang gelis ngalor ngilari daerah pesisir. Gunung Merapi ngalor tapi ngetan pedugi ning Gunung Cangak ya daerah Kranjung. Iya, daerah siapa kok? Daerah Penyaron. Wong tua kita Bapak Dalang Gebret almarhum Allahumma gfirlah. Ya sering mendang Bapak Gebret baris apa kan? Bapak Lurah. Anak Gunung Singkup, anak Balong Biru iku tempat istirahat yang endang gelis bari Raden Walang Sungsang lagi oleh panganten bulan madu kono. Lagi tahun pirak kok? Ya, tahun mungkono, tahun anok. Lagi abad ning Gunung Singkup. Ngetan sampai tekaning daerah Kamarang. Wah, Kamarang anak gunung di Kamarang tuh. Gunung apa? Ya, suwe nih kono. Damel Parak omai dalang oman beli. parak duwe dalang oman dalang Urip dalang urip. dalang siapa kang sok jual bebek payang. Dalang itu. Dalang oman. Herman. Aja gunungan. Makanya sampai sekian Iya.
para abdi-abdi dalam kuncen-kuncen akeh sampai turun temurun wong Pemarang. Ning ndip ko. Ning patirasan baku Cirebon. Ning kesapuan. Terus disokan keraton Ari Mamang Yoyoku. Ya. Tangan kanannya Sultan Pangeran Raja Gunglar loh. Kamari makan dia. Alan dalang aran baru beli dalang alan. Seperantos sing kamara dia iku anak patilasan ngalor dalan arep nimputat ka iku patilasan Syahdatul Kapi Iya. langsung ning wilayah Panongan, makanya disebut Panongan itu Panongan Banyuluan. Hari wong zaman semana sih hari